Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sayil olehil choqaquat kwasquitzin nikela kulbal sa hunchik reheb liqaqanjela in Solok Salisantilhu. La isaralux ut yoqin chakoch beningil chiru likutanain. Lish holomili qaqanjel chiru li shamana in nashye. Li honal relilo al li cruz ut li kwakli kwichik chi yo. Liqa versículo nakatausa li Juan capítulo 18 versículo 37. Tohanak pilat kishyere. Malaat rey Jehokanan. Kichak okli Jesus ut kishye. Laat nakatyenak lain rey. Hainak enak shintyolak. Ut hainak enak shinchalk saruchichoch. Retin atinak chirish likyal. Chishunili na okeng chirish likyal. Narabi lishyab inkush. Chiruli shamana in yogochi atinak chirish. Chanrunak liqagwa Jesus kikamek chiruli cruz. Ut lihonalak kui nak liqagwa Jesus kikwakli kwichik chi yo. Utikin chishunila in yo chiraqek lishtzib liqwa Juan. Nakanawak kui naksaeb li evangelio. Nakataw resilal likarukik ulmankarin chirish lishkamik liqagwa Jesus. Lishholomi liqatzolbal chiru likutana in nashye. Aru likyal li atina in kiel chitzuman re laj Pilato. Jun li akwabej. Likirakok atin sa shpe liqagwa Jesus. Haina katausa lihu Juan 18:28-32. Chanrunak liqagwa Jesus kikamek chiru laj Pilato renak tarakek atin sa shpen. Utsali versículo 33-38 reajku li capítulo 18. Que seraik liqagwa Jesus ut laj Pilato. Aransali versículo 33 laj Pilato kishpats re liqagwa Jesus. Maha ans akal li akwabej reheb laj judío. Haish ben sutil naklaj Pilato kishkabai akwabej manak rey liqagwa Jesus. Ut liqagwa Jesus kishpatsre mayokat chishye bala ina junes manak yal sheshye hakwe. Arin liqagwa Jesus kishbal usiru chishjunila in. Shbana kanakwan haachik liqagwa Jesus li yo chipatsokre laj Pilato. Likaru kirashye bala liqagwa Jesus anak manashnaw qalbi laj Pilato ani likwang chiru. Yokochi adinak chirish liqagwa Jesus. Laj Pilato nashnaw naqlikwin likwan chiru. Relik chikyal haan hun akwabej. Abanan hokainak kichakok. Malain tabi ahudichan. La tenamit uteblish beni lachtih. She ashtesinka akwesakuk. Karu shabanu. Juan 18:35. Kamantakuinak kyal yochi lik chiru li patsoma in likikehek reshba liqagwa Jesus. Mokokishchak beta. Uthana in lishben yok likishke laj Pilato. Rechts eqtanankil lishkolbal. Abanan liqagwa Jesus kishcholop chiru laj Pilato. Naklish akwabejyom mokorreta aruchichochain. Abanan laj Pilato kishkeretal nakliqagwa Jesus kishkul li atin likikehek re manaklikwankila likikehek re. Akhaanjun li akwabej. Utsali versículo 37 nashye. Tohanak laj Pilat kishyere. Malaat rey Jehokanan. Kichakok li Jesus ut kishye. Laat nagatyenak lain rey. Hainak enak kinyolak. Ut hainak enak kinchalk saliruchichoch. Retin atinak chirish likyal. Chishunili na oken chirish likyal. Na rabi lishyab inkush. Laj Pilato kishpats. Aru likyal. Juan 18:38. Habanan hunchik li nalep li kishbanu laj Pilato. Haanak mokokikanata rabinkil li shakbenkil li kikehek rajresh ban liqagwa Jesus. Kama tsakal nak yochi elelik. Kiel sa humpat sa linajej barkwankwi liqagwa Jesus. Barkwikwankep li shholomilep. Laj papanel barkwikwankep. Eblajtij barkwikwankep. Li shninqalep rukwinq. Resh chalbal shkolbal liqagwa Jesus chiruhe. Kwaskwitsin utlaat mashataw jikanandikyal manakatake manakapa manaktakwaj shpapankil liqagwa Jesus kikulunchish anunkilish angel chirish liqakulbal utanakwan la ochik liyalqe mataqakulu mataqataqe mataqapab lisantilhu kikanak jojun etalil jojun litaatinak chirish likulbaib chalen sa shaqik liruchichoch liqagwa Jesus trahlal kutan katshbok Badyo shakwenak shinagochbeni chiru lihunk amokain sa liqag angel Solok Salisantilhu. Ninkela mukbal renak tinagochbeni sa hunchik reheb lik angel.